pa Nonix. Iako dura letošnji mesopust još već nego mjesec dan dugo je vrhunac hrvatske balske sezone bio jur produći vikend. I to hrvatski bal u park hotelu Schönbrunn u Beču. Priredba s najdužom tradicijom hrvatske zajednice u Beču. Oko 900 ljudi je pohodilo letošnji hrvatski bal, ki je stao kod jur i lani pod geslom Hrvati mit Schönbrunn. I 67. hrvatski bal u Beču otvaraju s folklorom. Kut Gradišće iz Petrovoga sela, ki je utemeljen 1952. leta, ima letos čast otvaranja. Oni gož nisu, s tim kanimo pokazati da su i gradišćanski Hrvati i u Ugrskoj isto, odnosno da su i u Ugrskoj gradišćanski Hrvati. Uz to imamo, ako moram najaviti, letos 24 ure muzičkog programa na 4 različnih prostorija. Izmjenice, dakle, minjamo grupe, uz ostalo i tamburaše. 67. naš hrvatski bal je otvoren. Po tradicionalni riči otvaranja zvuki valcara animiraju na tancanje. Gosti uživaju uz muziku, osebujno i ambijenat hotela, kod i mogućnost za različne susrete. Ja sam jako zahvalni ovim našim prijateljom u Gradišću da nas svaku godinu pozivaju na ovaj bal kada imamo svoje prijatelje, kada se opet po ljeti sustiramo. Ja sam došla z mojimi prijateljicima na bar, kad i mi u Uzlapin imamo ljetos tako čuda. Da sam si mislila sad ćemo dojdu u Bijač pogledati, ali zna di ovdje dobro svečevati. Oh, it's terrific. It's a really terrific show for the Croatian community here in Austria about all their history and the links with Croatia, with Italy, with other places. It's terrific. You're living in Croatia. Have you learned a little bit Croatian? Naravno. Na hrvatski jezik teško je. Pohodnike bala čeka svenek šarolika ponuda zabave. Cijeli red muzičkih zastavov se skrbi na različni mjesti za raspoloženje gostov. Moderatori su letos Konrad Robica i Liza Sučić, a ona moderira u posebnoj hali. Ove hale od Envy Rooma, to su zagrebački dizajneri. Oni su mi jo posudili za ovo večer. Ove jako posebna hala jer je samo iz čipko i oni su jo dizajnali. Su jo onda ekstra za mene još malo prošili. Jur po 67. put brez prekida prireduju ov elegantni bal u Beču, ali kot kaže povijest, siže tradicija hrvatskoga bala u Beču još dalje najzad. Mi je prvi, tako rekoč, dokumentirani bal pao u ruke 1922. leta. Toga su isto gradišćanski Hrvati. Kad je knjiga bila gotova, je bio prvi komentar, začmeni si pitao, ja sam još čuda starije bali našao. U međuvremenu znamo da su hrvatski bali u Bijaču bili od 1860. let i malo ranije. U dugoletnom postojanju hrvatskoga bala u Beču su se tokom let čudakrat minjale prostorije bala. Od Dreja parka prek Hofburga do Švehatahofa i Kursalona Hübner opet u park hotel Schönbrunn. Ja mislim da je mjesto jako dobro i odgovara balu i kvaliteti časi očekujemo. I drugo mjesto kod Hübnera nije bilo čemerno, mislim sve varijante su moguće, ali ovdje ambijente mjeru bolje paše. No, je to vrlo prostredí, vrli hotel a ja si štímam dal vrli ljudi hlavne su ovdje. A to će biti asi to najglavnije. Na balu svako leto nudu vino hrvatskoga vinogradara. Letos je obitelj Jakšić od Remuševoga dvora u Uzlopu po prvi put kreirala posebno vino za bal. To je tako rekao i premijera, to že nismo imali. Nevjerojatno dobro bijelo vino, lagano vino koje uprav odgovara balu jer toga se mora i već popiti bez da su ljudi pijani. A ki ljubi uz vino i rizik more pokusiti svoju sriču pri ruletu na originalnom stolu austrijanskih kasinov. Na svaki način je garantirana nepozabljiva balska noć.
Dohodak žetonov ide u svrhu dvojezične dječje grupe Viverica u Hrvatskom centru u Beču, kaj je lani svečevala 20. obljetnicu postojanja. Tim smo na kraju Hrvatskog televizijskog magazina. U ime cijele ekipe Hrvatske redakcije vam hvalim na vašem zanimanju i želim još lijep podne. Doviđenja.